Ya Ahu, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jika ingin mengenal lebih dalam lagi tentang budaya Nias, segera miliki buku-buku yang ada di bawah ini dengan cara kunjungi Museum Pusaka Nias atau hubungi kontak yang tertera di bawah ini. Sauhaga. 1. Buku Famate Harimau. 2. Buku Hikaya Nadu. 3. Buku Niduna-duna Baneri Ono Lalu. 4. Buku Niduna-duna Somasido Urongo. 5. Buku Maina Nias. 6. Buku Mania Mele. 7. Buku Asal-usul Masyarakat Nias cetakan kedua. 8. Buku Daily Sanau Talinga cetakan kedua. 9. Buku Ensiklopedia Pusaka Pulau Nias. 10. Buku Hili Jamufo. 11. Buku Katalog Koleksi Museum Pusaka Nias. 12. Buku Lawain-Rena versi bahasa Indonesia bahasa Jerman. 13. Buku Obat Tradisional Nias cetakan ketiga. 14. Omoniha Perahu Darat di Pulau Bergoyang cetakan kedua. 15. Buku Pasukan Belanda di Kampung Para Penjagal cetakan kedua. 16. Buku Ritus Patung Harimau. 17. Turia Majino. 18. Buku Tuturan Tiga Sosok Nias. 19. Nias Sculpture. 20. Traditional Architecture of Nias Island cetakan kedua. 21. Buku Das Hert von Nias spricht die Übervölkerung von Nias. 22. Ihr müsst wissen, meine Freunde. 23. Buku dan Frage den Dreikopf. 24. Buku catatan tentang gerakan Fa'awesa.
25. Buku Jalan Salib Megalitik di Pulau Nias. 26. Buku Sampai ke Pulau-Pulau yang Jauh. 27. Buku Sejarah Gereja Katolik di Pulau Nias. 28. Buku Nias Eine Eigene Welt. 29. Buku Hewisa Badane Neho. 30. Buku Ulunoyo Cerita Rakyat di Hulu Sungai Oyo.